abari muri Ukraine, abari muri Venezuela Venezuela cya gihugu curiya muyobozi batwaye Trump, uriya naho bazadukurikirana, bazadukurikirana abantu bo muri Venezuela bazadukurikirana, turabasuje rero. Anyway, ndabashimiye inshuti mwese mwakoze subscribe kuri channel yanyu. Now we have 21k subscribers. Wow, oh my god. Guys, ndabashimiye kabisa, muri inshuti zaje nkunda, timuhwema kusupportinga. Niyo mpamvu nanje habe n'umunsi numwe warimwe tazabatenguha. Anyway, I'm so sorry kabisa inshuti zanjye, hari hashize igihe kinini nta uploadinga, like 4 days I think. Ni miss itanu by the way, because narindi UG hari hakurya, murabizi mwese hari amatora, then muzehe wacu Museveni yahise adukupiraho network, turapapira ewana, biragoye cyane inshuti bavandimwe kumara iminsi 5 utari online guys. Hey, tiba byorosha abantu benshi hano ntago byaborohera. Niyo mpamvu rero tutari ku murongo, nari narabakumbuye inshuti zaje mwese aho muri, I know mwankumbuye kabisa. Hari abampamagaraga kuri call isanzwe, wagiye he Kado, wagiye he, bakambira amakuru yaho ntari. Anyway, kiriya ni kigaragaza abantu bankunda, ariko hakaba abandi bantu bakunda itiku bakaza bambwira ni Kado, wamenye amakuru ni hano hanze byacitse, umuriro wakwakanye, ngwino nyabuno usubize. Ewana, hari abantu bakunda amatiku mwabantu mwe. Hari abantu bakunda itiku hano, akaba yumva ko Kado adasubije uriya muntu ntibyakunda, ntibyavamo. Anyway, ariko cyane hari abantu bamwe nyine baba bagufitiye urukundo, bakaba bumva ko umuntu wavuga Kado nabi naza nka muboxa mu kimbo kiwe nubwo adahari. Hakaba abandi nyine baba bashaka ngo Kado ngwino usesengure, ngwino ndore bakuvuzeho, ngwino nawe uzana ihembe mukubitane rero abantu nabo baraba. So abantu rero mwese muri izo categories, icingenzi nuko gusa wakoze subscribe. Nimba warakoze subscribe mwese mbafata cyo kimwe, ariko woza azana gusa inkuru yo gushyushya subscribe tutarayikora, wewe urakagara. Urakagara kabisa. Anyway, si ibyo narije, ariko ibyo ni ngombwa navyo ko byari kuvuga hano hantu kuko bisanzwe. Rero guys, ngize iminsi hari abantu banyibasiye, hano kuri iyi mihanda mwabantu mwe kicecekera. Murabizi uru rugendo ukuntu naje mu nkunda, mbazaniraga content keza mwabantu b'imfura mwe z'imurenge, mbazaniraga content keza. Uyu ninde, ngahazana umutumirwa nkamwe nkabereka umuntu uyu ninde wamuvugaho ibintu 3 cyangwa 4. Abantu banjye muragakunda, ndanabashimiye. Ewana, uwogira abantu yagira mwe, muragakunda content, muragakunda. Ngenda nkorana n'abastari batandukanye mwagiye mubabona, n'ubu ndacakomeje gukorana nabo. Then haza ibihembo byo kwa Papa Legend nawe bro, I appreciate kabisa, ndagushimiye. Uri umuntu wanjye, uri umuntu mwiza, uri umuntu kabisa uzirikana ibikorwa by'umuntu bro, ndakwemera kabisa Papa Legend. OG ndakwemera man. Ko Papa Legend by the way ntagira ishari. Ikindi Papa Legend ashigikira impano zose. Ikindi Papa Legend buriya nasanze atagira kipendereo. Papa Legend aguhereza gift bitewe n'ibikorwa byawe, bitewe na hard working mu gikorwa cyawe uba ufite. So iyo wabaye umushangu rero
arashobora kutakiguha, wenda wowe wibwira ko yakiguha. So Papa Legend murabizi igihembo biraza, bahemba abanyamakuru barimo ba Rugenza, Kude Chapeau bro, barimo Amasimba online, Amasimba TV, Mama Aposo Mama Aposo ari no hafi kwibaruka. Ewana nje nzahemba, njewe ewana isukari yanje kilo irahari, nzahemba uwo mwana mwiza. Kuka gahungu keza nditeguye kugahemba rwose, njewe ntashari nigirira urabizi. Kandi ntawe mvuze ko arigira, ariko abagira amashari nyine barahari, bariyizi. Wowe nkurikira hano ugira ishari uriyizi. Wowe ntago uzahemba Mama Aposo. Anyway, abantu rero batwara ibikombe female n'abagabo cyangwa se n'abahungu mu babitwaye rero ari byo nanjye kubabwira. Guys, bitewe n'akaga content kanje keza ngahererwa igikombe, ariko mbikesha mwebwe imfura zanje z'Umurenge, imfura zanje za Kado. Impamvu nagahawe kuriya ntago cyane ari njewe cyane, ahubwo ni rwa rukundo mwe mungurikira, mwe mudahwema gukurikira channel ya Kado Irakoze. Nibyo Papa Legend yashingiyeho aravuga ntuyu muntu arakunzwe muri content yiwe, reka tumuhereze iki gift, rero igikombe. Anyway guys, next time nzakizana nkibereke. For now hari ahantu kiri, ariko nzakibereka. Rero biriya byose mbikesha inshuti zanje. Wowe uzuwatchinga just no channel gusuka ireba views nkazibona, ni wowe watumye rero ngihabwa. Bityo rero kuko mubizi ya content yanje, uyu ninde wamuvugaho ibintu bitatu kazana umutumigwa. Twebwe tuvuga umuntu uko ari, ntago tubesha. Majority of people here namwe benshi bazabamba ama message nti kabisa ewana uwo muntu nyine ukumuvuze ni kwari. Dore ko njewe ntazanavuga, nje nitumira umuntu akavuga. Kuko bisanzwe rero nihuta uyu munsi ntago ndi bubatinze. Ejo bundi korana ikiganiro na Rugenza kuko bisanzwe nyine kuri content guys. Titugeze kuri Gasto. Baba muvuzeho nyine ukuntu ameze uko mumuzi, ariko wese mutindaho cyane. Eva wa John ibintu bitatu kuri Eva wa John ibintu bitatu. Eva yajaje nuko Rugenza yivugiye. Eva wa John twumvishe ngo yatandukanye na John. Ntago ngiye kugarura ibintu wenda byatambutse, sininjiye no mu rugo rwabo, I don't care. Ahubwo twebwe tuvuga ibihari, ibivugwa. Twebwe tuvuga ibiri mu bantu. Ibyo Rugenza yavuze mwarabibonye. Nyuma rero bategura live kuri TikTok, ariko mbere amakuru yakazaza ngeraho avuga ngo Eva wa John na Gasto baza bakora live. Ewana Kado ni wowe wabaye inkuru, nabo bambamagaraga ndi Uganda mwabantu mwe. Urumva nayo makuru bavugaga ndi Kado noneho bakwatatse umuriro watse ko aragutera amabomba Eva wa John. Umva rero nkubwire wowe Eva wa John, n'umunsi warimwe I'm not your husband kuko wabivuze muri kariya karayivu kanyuza. Mbona bamwe ngo ni ba Patrick, harumwe noneho wao ngo kukado ngo kukana ngo kakado ngo muzaga kubite ngo muzakabuze ngo mwihanukiriye. Umuhungu wo mu bijanda we Patrick, wowe buri areka nkubwire bro, I know you buri amani na live muzibesha umunsi umwe, ahubwo mumfate mushire live in bro. I'm ready my dear. Nzaza kandi ibyo twebwe tuvuga ibintu biriho. Nuko rero biva live byabaye too much, bakomeje kunyataka kubera content yanje. Mwafura mwe nzanzana umuntu akavuga ibintu bitatu ku muntu. John nguyu nako Eva wa John, sorry, amakuru avugwa nuko atabana n'umugabo we. Ikigira kabiri ni umukazana wacu
turagutwara kwakiriye waratubyariye mama. Kigira gatatu cyangwa se kigira kane nuko wenda iyo ngiyo kuri TikTok baza birirwa bamansurana na Gaston umuhungu w'iwacu Irundu, nubwo yanyihakanye hariya akavuga ko ngo atanzi ariko ibifuka biragwira kabisa ngo Gaston ntazi tuza twirirwana n'uyu Eva wa John arigenda musuraga na seti wo muri Zubi Comedy ngo nawe ntazi. By the way sinashaka ko mumenya kuko kumenya kwanyu ntaco bimariye, ariko mbahaye gasopo ya nyuma kuri Kado Irakoze. Nuriya kira gihungu, hari igihungu kimwe naza mbona hari cyacyo nguva ngo Kado ngo tugomba kumbuza ngo twihanukiriye bro. By the way uriya ni nkaho mu buzima busanzwe uri n'umunyabwoba, kuko byonyine gukora live utagaragara byonyine you have a 00 in your head. Uzigaragaze niko kwiza, noneho duhangane nje nawe turebana niko kwiza. Bivaga rero live ejo bundi mbibona ku gacano bita ngo ni I think hajya byitwa gute man, yitwa ku gacano kitwa ngo ni Bisangaha TV show. Barabyimura babikubita live, mbona iriya Bisangaha TV show ankubise kuri thumbnail njewe na Eva wa John. Hariya rero niho nakuye ibyo baganiriye, namwe mwarabyiboneye guys. Ngo navuze ngo Eva wa John ngo azatobingo, mva nkubwire wowe Eva wa John, ntago navuze ngo uzutobingo, no, ahubwo navuze ibyari byabaye by'ushize wakoze, urabizi nawe ubwawe byabaye trend. Uriya winjira urugo ugwanzungu na Nyasafari, of course she's my sister, uriya ni umusista wanje, ni umwega, urabizi, ntago mpana avuga n'ibintu utazi, uramwataka bikwira isi yose, ntago ngiye no kuzura ibyabaye. Ni mpamvu navuze kuriya ngomba no kumuvugira kubera ko ni mushiki wanje, ni umwega. Nta soni wewe Eva wa John uzataka abandi? Hapana, abega ntiwo bashobora, abega barimo Kado, abega barimo King Nzamba, nta soni uragira. Anyway guys, aha gusa naje gutanga gasopo ku kiganiro cakozwe live TikTok kiyobowe. Hari ukuntu noneho basigaye bigira noneho bakigana ba Godfather tibagaragaza isura, harimo kariya nyine ngo ni Patrick, kariya sinkazi sindakamenya neza, ariko wanasanga wenda ari nakishwa kanje mpaya mbwira gutyo. I'm so sorry rero, jewe ndacyafite umuco nyamurenge, ntago naje wenda gutukana, we never know, wasanga uri ari umwishwa wanje. Ariko ngiye kubaha gasopo bro, yaba ari Rugenza ntimwakwigezanya mwebwe, urumva muza mu masurana iyo ngiyo kuri TikTok live. Rugenza ni umunyamakuru w'indangagaciro uvugira ubwoko. Ibyo Rugenza wewe Gaston ntiwanabyigezaho, nanakubwire, kuko Gaston ni wa live, Gaston ni umushowbiz kimwe nanje w'imihanda. Ariko Rugenza bro, Rugenza ni umuntu wiyubashye, Rugenza ni umuntu uvugira ubwoko. Yo nawe ni gikombe mbe cyo kuvugira ubwoko, wewe wahawe iki? Ntaco wahawe. So mukaza mwigereranya rero Kado ngewe bro n'umunsi warimye sijeho ngusigiye sinyatire hano. Eva wa John na Gaston, mind your business. Nimba ari nje mushaka kuriraho mugende mwurire ku bandi batarimo jewe na Rugenza. N'umunsi warimwe bro, ibaze yuko bamaye love story yanyu ukuntu noneho mwatangiye. Wewe umunsi warimwe bateze nababwiye ngo ndaba episode. Iyi episode yari iyo kuza kubaha gasopo, nimwongera kumvugaho zaza noneho byose mbirambure hano, mvuge yazede y'urukundo mufitanye.